Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay pare Jopay, usam ka di dito agmiyaw-miyaw dito'y abay titirsina ni Marikwanang? Saan? Marituya. Pusa ti karuba na ita. Apay ngamin aya. Ay, maday. Maday. Ha? Anya ti maday? Ay, dakas ti panagmiyaw na iti kastoy nga oras. Anya? At dalakit di agsakay. Wen matay akaruba no agmiyaw ti pusa iti kastoy nga oras ti aldaw. Anya? Di ka man mangbutbutang, marituyang. Ay, saan amang butbutang pare Jopay. Dakas ti ipasimuda ag ti pusa nga agmimiyaw. Ha? Sumangam ti dakas nga ipasimuda ag ti pusa, pare Jopay. Anya nga iti pang sumangkaw, marituyang. Ikanak iti kwarta nga igatang ko iti sardinas di tatersina ni Marikwanang. Tapno sigurado ama sumang ti dakas nga ipasimuda ag ti panagmiyaw ti pusa. Payakas ti tiriknak tungaw. Anya aya ti Marikriknam. Nagsakit ti bagbagik, agraman ti ulaw. Anya? Dan samot din ng gamod kanyak. Sino kumamot ti manggamod kan ka? Dagiti manggagamod pagsakitan damot ti ulo kun bagik. Ay, aginanakalaang Inteng. Amangan no nabannog kalaang. Nalabit akas tadong. Pikpikam nga rin ti patong ko tamaturugak. Anya? Apay, ubing ka abase tapno pikpikak tapatong mo amaturog? Sige na. Aprosam ti buok ka. Ibagang paya. Maturog kan Inting. Anya? Ay, sumardang ka man Inteng. Sige na. Tapno kay kayat ka nga asawa. Ay, saan kan nga ubing abase? Tapno aramidak ti kasta. Sige na, dunggo. Ay, di nakarako pa nakasta Inteng. Kas kala ubing nga marakop. Agraraman. Papanam ko raw. Mapanak agpasada iti tricycle na natuyang. Apay ka day. Ay na, agan-anad ka iti panagmanihom ko raw. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Dakas nga minti na itagtaga-inap kaw. Anya day ta na itagtaga-inap mau? May papan ka di kanya? Uwan ko raw. Dakas tinapasamakan ka. Anya nga rutin napasama kanya iti tagtaga-inap mau? Kampay iday. Natay ka iti tagtaga-inap kaw. Anya! Uwan ko raw. Ay na, nakalungon ka iti tagtaga-inap kaw. Agsangsangit at kampay iday. Yay, anya ka nung iti makagapaw? Apay natahayak? Nakatilmon ka iti tulang. Yay! Iso nga imayak dito'y balay mau, tapno masumang tidakas at agtaga-inap kaw. Kasano nga sumangan? Ilibrinak iti pabasahay, amapan ijay ilay. Ha? Babaan day tang aramidam, masumangang tidakas at agtaga-inap kaw. Ilibrinak iti pabasahay, tagudo nga. Ay sus, dakas day tang aramidam maribanang. Ha? Apay, marituyag. Dakas ti agsagad kan agibulang iti basura no kastoy asumipngit. Pumanaw ti swirtay. Anya? Wen, maribanang, mamati ka kanyak. Kasla ibulbulang mo ti swirtay no agsagad ka iti sumipngit. Kasta aya, marituyag. Wen, maray. Kitnay, adong tinaibulang mo. Ay, sigurado apim manawang di swirtay. Ha? Sumangam adagosan, maray. Ang mga no agnanayon ton nga agmalas ka, no di mo masumang. Ay, anya nga rod nga iti aramidag. Gapota swerte timbaling mau, ikanak iti kwarta. Anya? Wun maray, no dakil aswerte ti pimanaw, dakil mo't agatad ti itad mo kanya. Ay, awan ti maitad ko kan ka adakkel agatad. Sanga gasot laeng tada iti bulsak.
Mabalinin, maray. Ala, itad mon kanyak data sa nga gasot mo. Adapay utang mo kanyak, Anya, kasano ko maanak ka utangakan ka? Dakkel agatan tikid dawet. Tapno masumang ti malas akumpetken ka. Basit lagatan ti sa nga gasaw. Iso nga dapay utang mo kanyak, marebana. Anya? Anggal, Bakit ka malungkot, Kwarog? ipatpatag ka, anggal. Ha? Manipod idi ubingak. Si kanti kakakuyag ka. Na. Tinartari pa to nakanaimbag. Na. Inyar aramidan nak iditi palsiit. Ha? Sigati silaw ko, anggal. Sigati amin kaw. Sikati nangayaywan kanyak. Sikati mangbangon kanyak. Numaitib kulang. Ay. Anya ti mapaspasamakan ka, Kwarog. Marikirik na kanggal. Dandanin ti apit kaw. Na. Kanayon kulatan na mapampanunot ti tagtagainap ni Nana Tuyang. May papan kanyak. Anya na itagtagainap na. Naitagtagainap na anatayak ka naon. Anya! Unang ka! Kayat ko pa iti agbyag. Diyak kaya ti matay abaan. Kwarog. Mga sawa ak paimot kumaa. Na. Diyak pa'y napadasan ti imnas ti ada asawa na. Arapap ko ti madan iti pamilya. Di mo arapaapon ti maadan iti asawa. Ah, Mga makasara ka iti agdanog nga asawa. anya? Mga makasara ka iti boxer nga asawa. Iso nga agbaak kalatan. Ikagro nga ba? Gusto! Joke unlay! Kapitan, anya tikit kita di ta kasamakan. Yaman nasabat ko ang nangisit a pusa. Nagdakil. Nagturong mo't di ta kasamakaan. Anya, adda nasabat mo ang isit apusa? Oo. Nangisit ti kulor na. Kabut-butang tila nga na, Mari. Ay, sus, nakabut-butang, kapitan. Ha? Apay akas taon na ti butang mo? Ay na, adda ka di papanam ita, kapitan. Win. Mapanak ko may di munisipyo. Tada pagsaritaan may kanya po mayan. Ay, di mon patuluyin ti mapan, kapitan. Malas ti pasimuda ang tinangisit apusa na sabat mo. Anya? Wun, ang mga numadisgrasya ka iti papanam. Kasta nga ta. Mamati ka kanya, kapitan. Malas tinangisit apusa nang runa numasabat mo. Dinakman but-but ngin, Maray. Amom lang arudan a nervyoso ak. Ay, nasaan ka but-but ngayon, kapitan? Ay, no kayat mo. Sumangan ta ti malas akumpetken ka. Anyat pang sumang mo, Maray. Gaputa ayop tinasabat mo. Dingwen mo ti partsum. Tapno masumang ti malas. Anya nga ti partin. Mang parti ka iti pagasawaan a manok, kapitan. Kukam jay ulo kan karay kay na. Kukwak mat jay bagin. Naa. Wen, babaan day tang aramidem. Masumang jay malas akumpetken ka. Ay, sigurado ka Ay sus, wen ko na lang aruden, kapitan. Jay darati pagasawaan a manaw. Iparakupok mo iti dalan ang nakakitaam iti nangisit a pusa. Tapno masumang ti malas. Ay. Da. Apay ngay. Awan mo tanjay pagasawaan a manok may. Sa dino ngay tinapananda. Antay. Anya ti sapsapulam. Ay, di kakaiso na apagasawaan a manok may. Awan damutan. Pakanak kumaida. Hoy, kunak man no amaw. Ti anya, kwarog. Pinarti ni Uncle Jay pagasawa na manukyaw, antay. Anya! Unantay, pangsumang na kano iti malas. Ayan ni uncle mo nga inteng. Nada jay sirok ti mangga. Sangsangitan na jay duwang nga ulo kan karay kay ti manok anaparte. Apay anangalang ka iti bunga ti papayak, adi mo impakpakada. Pare ba daw? Kasano ko ba nga ipakadak? Kit awan kamot itay paray.
Anya, agbain ka mata. Mga lakalatan iti bunga ti papayak, adi ka agpakada. Ay, ipakadak itad tadakan. Dumawatak, iti bunga ti papayam, pare. Agyaman na ka, inakaon. Pare ba daw? Agsubli ka! Tiawanan bain pare ba daw? Nagpuskul ti rupa na. Arig na nagtakaw iti bunga ti papayak, gapu iti inaramid na. Madanagan dungaw. Madi man ang tiriknak. Anya nga minday ta amarikrik-nam, aya. Saan samot anasumang jay malas ngay bagbagan ni Marituyang? Anya. Kasaritak to ni Marituyang. Nasakit ti ulo, kanjak makaturog. Anya. Danugan nakmantap no makaturog akdungo. Straightem ti rupa. Naa. Anya manuday ta mapampanunot mo, intay. Kaya't ko garap ti maturog, ngumjak mit makaturog. Talaga nga dansa ng gamod kanya. Agkakanat manuday ta mapampanunot mo. Inikat samit di manggagamon ti tuturogak. Ay, madiday tuyad nga mapaspasa. Apay ngawan silaw ta dito'y salas, tuyang. Napundi je bumbilya. Nagsip nga dito'y salas. Awan aya, ti extra dita bombilya. Noadda din kabil kaon. Ay, just kay. Amo kaon, tuyang. Adda na panunot kaw, arimidyaw. Tapno maadaan ta, iti silaw. Anya day ta na panunot mo. Inakalain, di silaw ti pustay. Isupay laing, tiaramatin ta. Anya, ulyam je pustay di ta rubayan? Wain, amuda pa yaya. No asino tinangala iti silaw ti pustay. Ay, agoray ka ba daw? Ang mga nuad na makasipot kan ka atanaw. Ay, awan. Anyang awan, limabas itay dagiti tanaw, agrunrundada. Ha? Dili ka daw, numatiliwanda ka. Ay, kit, timing Uray saan pa'y ngay ta, ti panangalak iti silaw, iji pustay. Mayak matkit di day ta na panunot mo. Tapno saan tan agumatang iti bombilya. Kumustan tirik nam, inteng? Mayatay. Kurang aklagaya may iti turog. Masapol ko ti ina na. Ado nga mintar aramidag iti barangay hall. Talaga, mate. Amok anabannog kalaeng, iso nagsakit ti ulom. Nalabos nga ti panagpampanunot mo. Iso syempre, di ka makaturog. Agluto ka man iti pagarmusaran ta mapisinak. Ay, itay pa'y nakaluto ak iti pagarmusaran. Ala, bumangon ka nga ruden taing kamanganan. Ibangon nakman ta nadagsing ti bagik. Anya? Sige nadagsing ti bagik. Diyak ka ba ilang ti bumangon? He? Bumangon ka kit din? No di ka pa'y bumangon, balunatan kan. Bumangon ako. Na. Tumaraya ko na mapanidya ko sinabot. Ay, nada. Timarayan. Ay, pakawanam apo, timpadawat mo nga asawa. Good timing, tuyang. Awan, dagiti tanaw nga grunda itarabe. Darasang iti umulay. Denglek imbag ti kawayan nga agdan. Sige, umuli akaw, tuyang. Kartingam nga alaim ti bumbilya. Alwadam makuryente ka. Wait, tuyang. Alay ko ti... Ay, sus! Natinagan! Sakit, pero abagay. Ay, badahong jak kaya't amatay ka. Ay na, imbaglakit din Taad dada kapitan kan kwaraw anang itaray kan ka dito ospital. Baso yung tinapasamak pare. Mare, panggapyo pa yung takawan ti silaw ti puste. Pakawanan da kamay, kapitan. May siya kamay. Mga pa'y ba't anamati kami kan ka? Nagsasao ka iti saan apod no? Kampay iday, masumang mo ti malas. Ang luklukwen na kamay.
Naamiris mi daytan maray. Asaan apod no dagiti ibagbagam? Matay ni Kwarog. Ano madisgrasya gaputan nakakitak iti nangisin apusa. Ni apod Diyos lang ti makaamo. No kano ti ipapatay ti may sa tao. Ay, pagkawanan da, Kapitan. Talaga mo tamang lukluko at tapno makalibri at iti pagplitay. Malala. Balbaliw kayong gagasawa. Kita nyo tinapasama. Kapalsan kayo at dinaura. Ay, nanatoyang kantatabadong. Husto ni Kapitan. No dakas tarami dyo, agbalatag matlak kada kayo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Anya manang titataulan jay asaw ba daw? Hinka kaming kitain ah. Ana to yan. Imod gayam ko araw. Sika, tayayapan na to ya. Ibagam nga wana. Agibaon ka man ay. Ingkan! Ipukaw ko lang ay. Bangag namot siguraw. Awan ka naw, ni Nana Matuyang, kwaraw! Umay ko singiran ti utang na. Awan nga rod ka naw. Adda na panan na. Agsublikan to lang ay. Nay, naggapuam ko arog. Hindi balay na to yan, kagawan. Kano di tamot ti papanak. Anya nga ti aramida mi jay. Inaksingiran ni Marituyang ah. Ang damat utang na ka. Ay na, malaksit iti utang na iti tersenak. Adda pa'y utang na kanyak. Personal nga utang na. Anya? Apay, adamat utang na ken ka. Ay, adu ati utang na kanya. Kahit nasingir mau. Impok ka umat ni tata ba daw? Awan ka no ni Nana Tuyang. Na, sana balay. Adu pa'y tal daw apa nagsingir mau. Mare, madlaw ko ah. Kasla saan arumrumwar ni Marituyang iti balayda. Ay, wen nga rod mare. Inal daw apad pada anak arumwar di tabalayda ngam awambay. Ay, saan nga ta arumwar ita di tabalayda? Ni mo ka ba dong timakit-kita kamapmapan iji bangkag da? Kasano nga rod ang masingir ko ni Marituyang? Ni, adamat utang na ken ka aya. Adda, Mare. Ay, jaklag sasao. Tadyak kayat ang mabainan ni Marituyang. Manungay ti utang na ken ka. Ay, ado ah. No saan a kwarta, bagas ti umay na buluden. Aniya? Ay, nabayagan dagijay nga utang na. Iso anas kan asingiro kon.
Ay, agpada tangarod nakautangan na. Wan sigud mat nga ano ti utang na dito'y tersenam. Sa bali pa'y dagitay lipstick kas kada pulpos nga inutang na. Ay sus. Kasano nga rod masingirta? No saan matan arumwar di tabalayda? Apay nakapanimid ka, Kwara? Nagdagsan ti problema kanggal. Ha? Anya ti problema? Sana ko na makaaram. Apay nga? Dahi ta akin natarakim. Ngay malaka kanya. Di ka makaarap. Kaya't dagngata dagiti balasang. Nga uray awan kwartak. Na, kaano pa nga awan kwartaan? Inutang nga rod ni Nana Tuyang. Apay nga min apay na utangam dahi dyan. Kit nagtiwad nga agbayad. Kung nanamot nga minabayadan na adagaws. Patpatsam. Tunggal mapan ko singirang. Awan kano ije balayda. Na, di ilim-lim mga nakan. Agkarasubliak nga agsingir. Hanggang kanayon mo't nga awan. Amom itan Kwarong. Iso di mo papautangan ni Marituyang. Kasano nga masingir ko di utang na. Singirip Nurumwa rin dyan balada. Singirip adaga. Yan natin si Dain Tadong ha. Daytanay, nakadasaran iti lamisaan. Na, inda po lang mo dayta nakadasar. Daytaman ti si Dain ta. Nakaluban. Na, nagdakal mo't dayto yung kalimaw. Anya nga dayto yung asidain. Lukatak akas to. Ha? Di ko silapan akasta Nangisagad na ka? Duling pa kan ulila ato yaw. Kasano ako nam aduleng? Saklang matikit kita na day tatuyo. Unay kalakit din ay ano usam ka di daytan? Tay ngay honoraryong ko nga inyawat ko kan ka. Ha? Aduday dyan nga igatang mo itinaimas asidaan ta? Inutang nga raw ni Marituyang. Ano? Hanggang jakmatan masingir. Pinautangam day dyan ako marim? Wan. Agbababawi ak nga raw. Hanggang anya ngay, naipautang ko mat amin kan kuanan. Waraw, kitaam ka din ni Uncle Mau. Nakatanaw ijay tawad Nagaddayo titurong nagiti matana. Nagpadpada kami problemado kini Uncle Kaw, kagawad. Apay, anya launay ti pampanunutan nyo adwa aya. Nusyak, ti problema, sana ka makaram, tayong pautang ko ti kwarta kini Nana Tuyang. Kahit nga uncle mo nga'y, anyat problema na. Awan higatang na iti si Danda. Tayong pautang mat ni Auntie kini Nana Tuyang ti kwartada. Ay na, inikanda tayo iti problema da dya atuyang. Uray si ka? Nagproblema ka matang kagawad? Kawan, awan igatang kon iti lakaw, kita Ayawan ngagpaisaw. Naibusan dagiti lakaw. Ay, apay nga minasaan arumwar di tabalay da aya da dya atuyang. Numapan ka mo ti balayda, ibaga ni tatabadong nga awan. Ay, sana mabalinday tayo. Singiret ni Marituyang. Ha? Makaungat kan samat ng kagawan. Ay talaga, sana mabalay nga glemang day dya kumarek. Amok ti pang sapulak kang kwana. Na. Diyak man iduron si Kabadaw. Diyak kayat tirumwar ko naklangarudan. Kasano ngay dagiti awan dito'y kusina? No saan ka arumwar amapan gumatang? Singirendak nga raw dagiti nakautanga. Asino daya dagita nakautangan? Ni Kwaraw. Dagiti dua ako kumarayk. Ni Marikwanang kan Maribanang. Ay, nagadaw. Ay, adapay Asino pa'y? Nanatuyang! Ha? Nanatuyang! Asino man day tabaklan tuyang? Nakautanga. Umayak ag singir, nanatuyang! Adaman utang mo ditan?
Umay ko singiran, dyan pa nagpakiday mo idi kanya. Ay, tila pagot utangam tuyang. Ibagam nga awanak. Pagulbudin nakmanay. Ibagam Ay, awan ka nun ni tuyang. Nabayagan dyan utang na, tatabadong. Umay ko singiran. Ay, sumragsamit tayong tuyang. Ay, kaslasaan ang mamating awan ka. Ay, sus! Umay at talagaan. Umaya kon. Umay pa'y pasang wandak, iti sa gasot nga aso. Umay ka singiran, nanatuyang. Ay, nabadong ilamang na ko na. Pangilang mga kingkangay. Ay na, umayan! Umaya kon. Adaytan. Adya akon. Tatabadong. Kunam nga awan ni nanatuyang. Di taman o. Saan ka makatagari? Mala, agbayad ka nanatuyang. Mano aya, tibayad ti panangkiday mo kinituyang kaw. 30 laang tatabadong. 30 mutlagayam. Mala, bayad akaw. 20. Adayta. Mamin-milyon ang nagpakiday kanya, tata. What? Ay, agoray ka. Kaya't nakasingiran? Katwan, isungarod nga imayak dito'y balayo. Katnood na COVID ka. Kaya't mau taakaran ka. Ha, anya? Sang awan kalat maminsan maakaran kan. Kaya't mau. Saan? Adya kaya? Pumanaw akon. Apay nga inaramin mo dahi tuyang. Ay! Anya nga ay. Diawanan tiyag singir kanya. Mayat. Ay! Wait, mayat! Maribana, ni Marituyang daytaan. Wan nga agpaiso. Ay, rumwar matlaangan iti balayda. Kasla mapan makipalingke. Naskan ama singirta. Ay, isyak ti umasidag kang kwana. Sige maray, si Kati umuna tadakdakkel sa ti utang naken ka. Ay, mabitlaang. Alaag tay listaan tay pakitak kang kwana. Sige maray. Dito'y kalaang Wen, buyaag no anya ti mapasama. Nasayaat, tarimwar kan di tabalayaw, Marituyang. Wan, tamapanak gumatang iti kasapulan may. Manungal daw a pinagpadaanan da ka. Apay aya. Singiran da ka Nagaduti utang mo. Nay. Anday ta. Nanya ngay day tayaw awat mo kanya. Listaan ti utang mo Kaya't mo ti maakaran iti COVID, maray. Ad-adan, asaan ka makaasawa no ada COVID mo? Tapay kumamaakaran na kiti kubed? Adda COVID ka. Anya? Maminsan lang asang awan ka at maakaran kan. Sige, umasinag ka. Ay, sos. Kaya tag-kubed. Jalistam! Nalipatam! Saan? Disaan! Tapay ati maray kamutan nga madayaw. Nasingir mo ni Marituyang. Ay, jak nasingir. Ay, Kan, apay akas laag nervyos ka, maray. Adda ka no COVID na. Anya? Isu nga inadaywakon jak siningirin. Ay, sos. Ay, kastoy nga awan asawak, makubidak pay. Ay, sos. Kasano nga ron ang makasingirak mo't kan kuana? Ay, awanan ati makasingir kang kuana, tada kubid na. Apay ngay, pimanaw mo't aminan at tricycle dito'y paradaan, kwaraw. Sumungsunga dakpay lang, imadayudan. Mabutang dagan ka, nana. Apay anak adayo ka kanyak, At dapay pismas ko, kan pisil ka. Ay, itulod nakman kit DJ Ilay. Tamapanak gumatang iti buguaw. Diyak kaya. Mano ay ati playtike? Dubli kaun. Ay, sigay, aramidak asang agasaw. Di oray man 5 gasaw. Naa. Diyak kaya ti maakaran iti COVID.
Namati ka nga da COVID ka? Si kamis mo tinang ibaga nga da COVID mau. Jakat patsinain. Ay, denggan na ko raw. Awan COVID ka. Adda. Awan ko naklangarudan, ipilit mo. Ang mga nosang awan na. Ay, jakat ti makaran. Sabay nagpigsa ti COVID mau. Ay, umasidag ka. Tadapadapan nak no nabara. Sana ko masidag. Ay, Saus, saan ka nga umadayaw? Asino tinakubin? Ay ibagaya, no asinaw. Ay, nay. Apay day tabinalseg, inteng. Pagpag-or ko ije na COVID Ninanatuyang angkail. Ha? Ada ka no COVID na. Ay. Pang-uram, dyan da COVID na. Ay, win. Tapno saan nga umasidig kanyak? Ay, saan abinalsig ti armas kontra COVID? Anya nga ron? Ay, kat ag-face mask kon ag-face shield ka Wan mat nagpaisawang kail. Kan papigsam ti immune system mo. Sige, ingka kasaritan ni Marituyang di tabalayda. Tapnuam-wam no talaga matlang nga da COVID na. Ha? No nga ada? Ay, kat i-quarantine Kat no kasapulan, ipan ija ospital. Ay na, Kapitan. Kabuteng dakmatan dagiti tattaaw. Di dakpayin kayat nga itulod ijay ilay. Ay, kasanaw kat ibagbagam nga ada COVID mo. Siyempre, agbutang dan akin ka. Awan mat COVID ko ka. Binutbutang ko lang dagiti nagadungag singiriti utang kao. Takasanaw, di dakmat ngamin sardengan asingiraw. Ay, agbayad ka ngamin na. Agsasarunuda nga umay dito'y balay. Ay, uwan. Agbayad dakmat ka, Kapitan. Jakmat itarayan dagiti utang ko kahit. Awanan ti mayat makikumarikan ka. Ay, ibagam nga awan COVID kaw kadagiti tattaaw. No patsindak Patsindak ka ta si kati Kapitan. No kasta. Patsimmet ti ibagakan ka. Anaskan nga agbayad ka kadagiti utang mo. Uwan, Kapitan. Nanatuyan. Umayak man agsingil. Kita, ada agsingil. Ay, uwan! Umayak ang bayadan! Mabit lang! Ay natoyang, saan mo anayunan ti problema? Iti may sapay a problema. Sulbaram kiti, babaan iti nasaya at awagas. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay quarantine ka kagawat, tanay. Nagbiyahe ka, manipod iji bagyo.
Wen, Kapitan. Ay, di mo pala luklok at titirsinap. Sa dino nga'y ti paggatangan dagiti tattao. Ado di tatirsina. Na, awanan at ipaglakwak. Ano sampay lang nga? Tamanumit lang aldaw. Ay, wala, Kapitan. Saan ka pa ilang agduti di barangay ho? Marikuanang, lukatamon aday ito'y tersinam. Ano to yang? Ah, Talaga saan nga aglukat ni kagawad ko anang di tatirsina na? nay, apay asan. Gumatang ak kumakay sa anak mo't nga umutang. Nakakwarantin ni kagawad. Anya, taapay nga nga ag-quarantine. Nagbiyahe nga main. Apay nga min nga agbiyahe-biyahe. Na, apay nga akas lang makaungat kamay. Sa dino ngay nga ron ti pagkatangak ita. Nagadwa tersina dita. Ay saan? Diyak kayat ijay sa bali at tersina. Tabay asaan, katagpada mo ti presyo da. Saan dak nga ron apautangan? Nagkunakan ka nga i-quarantine mo ni Marikuanang. Iso ti paganurutan dito barangay. Ano nagbiyahe ka iti adaya? Nasken nga quarantine ka? Sa dino ngay nga ron ti paggatangan ita itinalaka-alako. Adumat di tatilako analaka. Adumat ti daduma di tatirsina. Oh, Gam nalaklaka dagiti lako ni Marikuanang. Matawaran pa ay. tawar kamot iti sa bali at tersina. Adda pa'y give away na no gumatang ka iti dua. Ay, ura niya pa iti ibagbagayo. Naskan nga quarantine di kagawad ko na. Ay nainteng. Amin tayaw. Apiktado gapo iti kastangay naramid mo. Di ka na nagpapanunot mo. Lastong kahit nga minday ta kumpare ka kapitan. Kunamla na sino nga ginlalang. Kuna na siguro akat umado ti butos na. Oray pa ibitin da kaya po unti inabuos alang ka. Saan ka ngay butos day ta kapitan? Ay na di mo pa'y panunutan day ta butos-butos ta adayo pa'y. Manupay atawon. Anya ngay nga rin ti panunutay. Ay na, awan ka nandan. Ako padasem man nga men, ti mapan umutang ija sa bali at tersina. Sumungsungad ak pa'y laang akit pagsasawan da kaun. Anya, Ado nga min ti utang kaw. ay, magibabain ka, tuya. Ni Marikuanan, uray ado ti utang ko di ta tersina na. Pautangan naklak ka. Wen ta kumarim gayam. Ay! Ha! Ay! Ha, Adan na panunot ka. Tapno makaalak itilako ni Marikuanan. gan undermid gayam day ta panunot mo, tuya. Ay, siyempre Ay, ada sukit mo dito. Ay, ada. Ala, ingkaalaan. Tamapanak ijay tersina ni Marikuanan. Itamot lang. Ay. Anday ta. Nasukit kon jay sa nga supot nga asayin. Hey. Sukitat pa dyan nakasupot paminta. Tapno kumpletong ti pangrekadok iti sidaun making ni Badungkaw. Nalagdakat na iti sukit ngay naramid ni Nakistag sukit itilako, Mare. Marikuanang? Di ko nam siguro. Saan ka akit kitaan? Kabayatan ti panagsuksukit mo dita. Kunak man no naka-quarantine ka, Maray. Kawamay. Adaak mo talaga diti unag. Apay nga ron ngagsasao ka ngay no naka-quarantine ka. Na, apay. May parit ayatag sa no naka-quarantine. Kasanungay no naakaran akon iti sakay. Apay nga min nga umay kag sukit-sukit itilakaw. Sa anak ka ngagtagtagarain nga oray ibusem amin alakaw. Anda ka mo't dito ti barangay haul na to yang. Ay na, itayak pa'y dito'y kwaraw. Abay aya, anya ti umay mo alain. Kaya't ko akasarita ni Kapitan. Adda, Anda, kalkal pastisisyon da. ibagam tagdaak. Napatagtibagak kwa na. Umunag kalatan. Awan ti isa ang may, Kapitan. Data ti ibagap. Ay, problema pa ay data. Una, tabason ma.
Apay nga ipabasol yung amin kanyak no awan maisa ang yaw. Trabaho kayo. No saan mo kuma pinag-quarantine ni Marikwanang at ako mapagutang iti kanon may. Anya? Di mo la pinanunutan ang maapektaran kami iti daytangay naramid mau. Numaunat kami iti bisingkin ni Badungkaw. Konsensyam. Iyay. Al-alyaan da ka. Apay ti ko na masardengan da ka. Ha? Kwarog! Abay ang kay. Ay, yalaman iti sa nga salop abagas ni Marituyang ijibalay. At kasaa, kapitan. Naa. Wala, saan da kan nga al-alyaan? No kasta, ti kinasingpet mo kada kamay. Ay! Chip, ninanatuyang dayjay. Lumabas dito'y paradaan. Damagag man o sa dino ti papanan na. Nanatuyang! Sa dino ti papanam. Dita Tersina ni Kagawad Kwanang. Abay nga daigam mo akas lasukit. Mapankan samot agsukdal iti bunga ti mangga. Ay, saan? Anya ngay nga ti sukita. Ay, secret! Jack ibagbaga! O sige indakaon tapno ado ti masukit ka! Chip, paliiwan taman ninanatuyang no sa dinot mapan na pagsukitan. Ijay matgayam tersena ni Kagawad Kwanang tinagsukitan ni nanatuyang. Unya raud, nagado ti nasukit na. Nay, apa akitaan na nga iti kasta, Chip? Saan ka di kayat mao ti pulutan? Una, Kayat ko mati arak. idi payla ang kalman apag sarsaritaan taday ta, Chip. Ingka matan mangalay ti pagsukit ta. Anya? Darasam, sakti makamaw. Bilibakan ka, Chip. Talagaan nalaing ka nga agpanunot. Nalay nga pa nga agsukit. Addan inuman ta nga arak. Kan pulutan a sardinas. Mayat gayam no nakakwarantin ni Kagawad Kwanang. Nakaturog pa'y idi napanta nagsukit itilako na. Ni uncle ko ti lumabas dito ayan ta. Aglamang ta, Chip. Agdumog ta, tapno saan na ta makita. One, Chip. Apay, napanandi ko araw. Adala ang matdita paradaan daytay. Bili na kumaamapan agronda inton rabi ay. Adda siguro pasaheros na anapan na intulod. Naskan nga agrondada. Delikado ti panawod itan. Adon, tagtataka. Marituyang, narigat mo't ti sasaadan ita ni Kumarita Akwanang anya. Un nga rod maray, agasam, manunga aldaw nga quarantine. Saan na makalakaw? Un kasi talaga. Kat, sa dino nga ti paggatgatangam. Saan agumat gatang maray? Saan kan agumat gatang iti kasapulan niya? Mapanak agsuksukit ijay tirsina ni Marikwanang. Anya? Mayat maray, naglaka ti mapanagsukit. Masukit mo amin na kayat mo. Apay, saan na nga iparay? Idi damaw, agin paparit pa imot kanua, ngam idi namin dua, saan mo tinagtagtagaray. Apay, Mare, adda pagsukitan iti Tersena na. Adda, kayat mo akita. Saan? Sa anak nga interesado. Oho, di ka man. Umay kakit din, ta ipakitakan ka. Saan nga, Rod? Dakas, tikas na nga aramid. Mala, panawan ka nga rodag. Tamapanak manen agsukay. Maray, mabitlaan. Apa ay maray? Umay ka mat agsukay? Saan? Kita aglaang no kasano ti panagsukit mo. Maray, nakita mo di pagsuksukita. Kasano nga iti agsukit? Naglaka. Dahito atid dugasukit ka. Kita no kasano ti aramidok. Apay, saan nga mo ni Marikwanang ti kastengar aramidam? Di, amo na samat.
Nakaturog. Kasla nakariing may. Nakaturog ko nakin ka. Umay ka, tapadasam mo diyak sukit. Ay, sige man. Padasak man, mate. Anya ayati kayat mo asukitain maray. Kwa. Diyala ang pumada ni Inteng. May ibus nga minan ti pumada na kay. Day talang? Wen, maray. Narigat mo't no agsukit akpay iti sa bali ala ko na. At damit pumadak aginatang mo dungop. Ay, wen tapno saan asugargar day tabuok mo. Nanggatangam nga. Ha? Kit nakarikap mo titersin na ni kagawad ko nang tanakakwarantay. Ay, iso lang ayat aglaklako iti pumada dito barangay tayaw. Iso lang matyamok nga dala ko na. Kinadapay la ko na adjel. Adula amin. Amom amin da kita. Wala. Sakti kapitan. Di amok amay. No asino da kita aglaklako iti pumada. Papa naman, tay. Di tabalay da marito yan. Mapan ka di makichismis? Ay, saan? Adala ang pangawisak kanukuana. Sige, mapankan. Tadamot papanan minton madamdama ka dagiti tanod ka. Marito yan! Maray! Adda ka? Wan maray, adda Apay? Umasidag ka, taadda ibaga. Ay, wan maray, umayakaw. Anya ti ibagam? Adda jay pagsuksukit mo. Taapay maray. Awan ngamin asukar kan kape, may. Apay pailaang anas kanya yaras haas mo. Wen taamangan numangag ni Badong. May samot day jay. Kat no iso ti mangibabaon kanyak amapan agsukay. Sige, intangar mo din agsukay. Sige maray, basid laangin. Masukit muntay may sasupot nga sukar. Dandanin, Maray. Ay naglakam laang anasukit jay kapay. Wen tanalagaan. Di ba nang? Ano to yan? Anya teraramidan yu di titersina ni kagawad ko anang? Kwarag. Maray, itulin mo pailaan day tanasukit mo. Saan yun nga idulain? Amok teraramidan yaw. Saan nga amaw? Kat no agsuksukit kami mat kadagiti tanod ko iti arakan pulutan. Kung ayaw siguro ada kayo lang ti makamong agsukit Ay, awanan marituyang. Nabuking tanay. Darasin nyo kiday. Tagsukit kami mait. Sukit kami ti arakan pulutan bay. Ay makariing tuki din ni Marikwanang. Nakaturog day jay. Mala, darasin nyo kiday. Tagsukit kami mait. Ang damat gayam kapikan asukar. Kung naman na ibaws. Ay, impamuspusak Naglaing kan at talaga dungaw. Apay, anya tikit kita di ta kalendaryaw. Malpas gaya man ti panag-quarantine ni kagawad ko nang intun bigat. Nasaya tapno makajutay. Kanya nga ti marik nam ita kagawad. Awan mait, kapitan. Napigsaak mait. Sigurado ka? Wen, kapitan. Di mon sirip-siripan ti agum ko. Tawan sakit ko. Adanas ka na bayadam, kapitan. Ha? Anya dito nakalista nga. Kita akman. Aday ta. Kape, asukar, pumada. Apay dagitoy? Basit pa'y kidi day ta, kumpara ije inlista ka sinuksukit ni Marituyang ije tersenak. Anya? Nagsuksukit ni Marituyang itilakok, oray nakarikap ti tersenak. Nagalasan nga aramid day ta? Idikwan, si marunumat nga imay nagsukit ni Kwaraw, kantay kadwa na atanaw. Nagdakasain. Ino kasta?
Inlis-lista. Aday ta, nakalista amin ay. Nagadun? Ay, sus. Arak, kandilata, ti sinuksokit da. Yay. Kadagito'y nauding aldaw apan nag-quarantine ko, kapitan. Naggigiddanan nga imay da marituyang maribanang kankwarog. Ay, bagid. Babain ta kita. Damo da siguro, nakaturugak. Ang inlistak amin ngayon nalalada. Iso nga singirek. Amin da kita, singirek, kapitan. Ala, ay singiram ida. Sana mabalin da taga inaramid da. Ay, ginundawayan nyo ti panag-quarantine ni Nanakwanang. Ay, agbayad kayo, kwarog. Nanatoyang kan nanabanang. Taday tangay naramid nyo kat saan anasayaan. Panagtakaw day na. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang nabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Eh, very good, kwarog. Naglay nga kanyang gail. Malaka kanya. Anggal kagayam. Kasano natiliw yung ajag tatakaw. Anya nga agtatakaw. Saan aya? Ang agtatakaw dyan natiliw yung? Ay, awan natiliw mi nga agtatakaw. Anya nga raw dyan natiliw yung? Di po sa datata ba daw nga agkalkalong iti sidayaw? Anya? Birigo da kanyang gail. May saman pa'y apalakpak ang gail. Dahil tati palakpak. Salpat ka. Ikaw. Apay ngay at sinipat nakmetain. Ay, ibabawi ko dyan palakpak ko. Ay, may babawin pa yaya. Kat nalpasan ngayong palakpak mau. Apay, Enteng. Anya launay tinaaramidan ni Kwarog, takas taunay ti panangidayaw mo kan kuana. Ibabawi ko dyan panangidayaw ko kun kuana. Anya? Ura dyan panagpalakpak ko. Ibabawi. Apay aya amasapol adayawam kan palakpakam. Kunak ano nakatiliw iti agtatakaw. Jebet gayam po sa daparibadong gakaldaw. Ay kat nasaya at ano kasta tapno awanan ti agkalong iti sidaunta iti rabi Apay nga ibabawin pala ti panangidayaw mo kan kuana, kan ti panang palakpak mo kan kuana. Basta, ibabawi ko. No kasta, awan tagtatakaw ang natiliw ni Kwarog. Ay, awan kagawan. Ay, sapay ikak kumaititangdan ni Kwarog. Anya nga iti itid mo. Ay, kat kwarta kumaa, kapitan. Ay, saan ang tasayang? Ay, awan natiliw na. No kasta, anya nga'y tinatiliw na, kapitan. Ay, pusa. Ha? Jakalkalong iti sedan a pusa tinatiliw da.
Ay, kaya't nasawan at dapay ladyag tatakaw. Naskin nga agad tayaw. Ay sos, sapay nagadot ilako, kapitan. Ay. Kasanon mo umay dasarkay. Ay, bantayan nyo analaing kagawan. Awanin paggatangan may, nutakawan da, dahi taada ititir sinap. May kayo man dito. Eh, Chip, agay-ayam ni Kapitan. Ingkan apal duwata. Sika lang matikit kita ang napal Duwata. Ay, ayaban ka nga dua. Kunak tumat adwata pal Apay, Kapitan? Oh, pal Apay nga da ka dita malikod Salamat kumilaw ni Kapitan. Saan? Ha? Kita na lang dayta. Makaungit ah. Ha? Apay makaungat ka, Angkail. Apay apo sa titiniliwyaw. Di ko magtatakaw ah. Intun sumarunon atiliwan mi jag tatakaw. Ay, rumbang lang. Saan apo sa? Nagkalkalog titil-tiliwan nyo. Si kantong yamin, Chip. Oy, di nak man pabasulan pal Ay, di ka pinabasal. Ay, tunhuan. Day, tirain kaya. Makitam dayta pal Ha? Palaan kan tupay. Tumot nga min ka atiliwan ta jag tatakaw, Chip. Isumot aramidan ta pal Pusa mo titiniliw mo. Ang nga magkalkalong day dyan pusa. Chip. Ha? Anya tinakitam pal Kita anday dyan aso. Labang nga asaw. Apay dayta? Iso day tatiagi tartaray iti karne. No kasta nga adda kasaran. Ay, wanan niya. Isupay dayta dyan ang itara iti manukaw. Tiliwan ta, Chip. Kamatan ta. Numakamatam, gamatam. Kay, i-report mo tumanan ka ni Kapitan. Una, biri gudak tumanain. Umaykan pala Kamatan tanti asaw. Maray, ukuden da kwarog di aso may. Nakitam? Katwan. Ay na, pangipanandangay di aso may. Ay, kating kadamagan Ay saus, pulutanan dan samutan. Iso nga ron nga kadamagan. Darasam, sakbay apulpugan da. Angkay, adamanan natiliw mi kini pala Anya ba din data? Ipakita mo na pala Ito ni Kapitan. Dug! Angkay, iso da ito dya aso nga gitar taray iti karnay. Bukas tanga dapaskan dito barangay tayaw. Huwag mo data, Kap. Iso at tiniliwin. Ay, Kapitan! Aso mi day ta tiniliw da kwaraw. Sigurado ka nga aso ya? Nilabang day ta, Kapitan. Ha? Apay ngay at tiniliw da kwaraw. Agtatakaw gayam. Nagaduti yung tartaray na karne no da kasaran. Ibulos yun data. Tayawid ni Marituyam. Pulutanan nyo anya. Oy, excuse me niya. Da. Saan kami ngagpulpulutan iti dugi? Ala. Yawid mo data aso. Ipagod mo ngamin tapos saan nga walang. Anya, pimalpak man ang dakwaraw. Ay, hungarot. Kanayon apalpak na. Ibagam ngamin ati rumbang aramidan da. Kaya naglakalaang matibagbaga. Tiliwan da diyag tatakaw. Ang pusa kag aso, titiniliw na. Ay na, inteng. Lawagam ngamin ati ibagam kadakwada. Tao, ti ibagam ati liwanda. Talaga di da makaaw-awan. Anya, danda ni pinulpugan da kwaraw nilabak. Wan, si kantumit ngaming tay bulos-bulos mo. Una, tapno makaamaw amapan agberok iti kanan na karnay. No pinulutan da ngay, di awanan ti aso ta. Ay, padasin da pulpugan nilabak. Siyak, ti makalaban da. Anya ngay kumateramidam. Isuda, ti pulpugak tuyang. Ay na, kunamlan asino kang agsasaw. Kat no nagado ti atrasom dito'y barangay. Shh! Di ka natagaray. Ada makangagking ka. Ay na, manun apato kan manok ti tinaktakaw mo. Ay agdal na ka kunak. Apay masapol nga ipagamday ta. Kitagsidsida ka mo ta, kadagital alaag. Sika apay ti makada daw. Apay ngay, nga uray dagi jitarakan ko amanaw kat mapukpukaw, Kapitan. Di mo ko na tinakaw naman dagiti tarakan, Mahaw. Ay,
Jak pala kayat apanunutan dayta, Kapitan. Mano dagiti mapukpukaw a manok mo. Dua nga upa ken may sakawitan. Sayang Kunak man nagrunrunda dakwaraw tunggal rabi ay. Unman. Ay, matiliw ko man dagi dyan agtatakaw. Un mari. Gore kayo lang. Timingan dakwaraw. Umad-adumot tan dagiti mataktakawan, Kapitan. Ay, Saan mo't ngamin analaka at tiliwan dagiti agtatakaw pagawan. ay, patsek at agad dito'y matlaang dagi jay, Kapitan. Matiliw dalaan, may saak mat amang idarom kadakwada. Maray, ada masayop mo? Ne, kasla mapupuuran amanok. Kan, kita ada asok ijay. Ha? Ijay samot balay da marituyang tinaggapuan na. Katuan, Maray, kan minalam amasayop ko, amanok tisid si daenda. Ay, Maray, say upaman no talaga ang manok jay pinartida. Say upaman no tay manok ko day jay. Jakmot ka ba ulanan day ta, Maray? Anyaya ti pagkunkunaam dito'y agong kaw. Ay, nadamag ko laang no kabae na. Mabalin siguro no naangot ko nga imo na dyan manok mo, sakbay ang agpukaw. Ayun, aniya. Mangantan ba daw? Day tatisida adubo amanaw. Iparabaw mo di talamisaan. Ay, agure ka. Di mo gamgamatan. Di nakununaan. Kita man. Ay na, inalam amin ng alasag. Siyak, tinagrig-rigat anang tilew kadagitoy amanaw. Sika kiti makadaw. Ay, unay kan. Puro tengag payakan sa katimbatay. Nita, agriri ka pa ilaing tanay. Makita. Ay, talagang agriri. Agrunda tayo manan, Chip. Katuan iso nga rin ti trabaho tayo atanaw. Matiliw tayo mangatan jak tatakaw. Kaslad na bakit ijay ho? Di ka man mo't mang butbutong, Chip. Tao nga paiso day jay. Ha? Kaslagor oray. Pala Ha? asit gam. Ay, sika na. Apay nga baon nak. Sika mo ti Chip tanod. Ayunan niya. Alalayan na nga rin Di ta ka lang malikod Sige. Ditoy. Tao ko naktumangit. Saan nga lalya? Ay! Tiliwan ka no saan ka sumangaw? Apay atiliwan na kwaraw. Si kamot gayam na natuyang. Mapingad na kayo dito ruar. At dangarod ibagak. Anya day ta? Amom kaday no asino tagtaktakaw dito'y kabildatan. Ha? Nuam mo ko di tiniliw kaon. Abay, amamaw. Uray siya, jak amaw. Amok no asinaw. Ibagam nga ro din ano asinaw. Ni badong kaw. Ha? Ay. Ni tata ba daw? Wan, ingkay tiliwunan. Talaga ka di nga isaw. Isumat kit diti suspitsak Apay nga imbagam kada kami dayta na natuyang. Marwaman, tunggal mangan kamay. Kukwa na amin alasag. Itad na kanyak dagiti tultulang. Ay? Saan nasaya at dayta? Anya nga, Chip. Tiliwan ta, ni tataba daw. Una, inta tiliwan na. Inteng, agreeing ka. Inteng. Nagsapa pa ilang, ririingan na ka na. At da ka nun natiliw da kwarog. Pusa man din wano aso. Saan? Agtatakaw ka na. Sigurado? Wan, iso nga agreeing kan taing kakitaan. Sige. Ayan, tinatiliw yung agtatakaw. Ang daditaw yung kail. Ayan na. Nakasakaw. Insa ko yun? Unang kail. Ay. Idigin ang matan may. Insa ko mi adagaws. Ang mga no aso man din dayta. Sanang kail. Pusa. Tao. Apay nga ron, asan nga agsasaon no tao?
Tataba daw, agsawa ka man. Di pare ba dong? Waya-waya andak banditay ko araw. Isugod ka pa iso. Isus. Kung nagtumit ngamin kan kangkang. Isus ti agtatakaw. Wanang gail. Nabayag gaya man ngagtaktakaw. Pudno ka di aya, paray. Awan ti ambok dito nga ibagbagayo, paray. Awan ka dumit ti amo na, kwaraw. Kasano nga wanam muna? Kat mismo ani nanatuyang tinangibagaan ni tatabadong ti agtaktakaw. Nangigma, pare ba daw? Nagloko na itato yan. Ala, kaya ba ni Marito yan? Wanang gail. Ang kasano nga ni tataba daw. Waya-wayaan yun dita sakaw, takaasimot. Jak kumamot kayat nga ipatiliw ni Badong ko kay Kapitan. Napilitan na klang. Apay napilitan kamit. Kasana tunggal mangan kamay. Tenged kas kadakaray kay tipasida na kanya. Ha? Nauma akong. Ura siyak mat ano kasta ka na yan. Agreklamo ka. Kan may sa, dagus jay aramidon na, Kapitan. Pudno, timbaga Marito yan. Sigay.